Festival se sastoji od 4 dijela. Prvi dio je konferencije, dakle, na kojima će biti predavači, mislim 10 predavača će biti tokom 3 dana i bit će popunjeno od 8 ujutro do 5 popodne sa predavanjima. Dakle, svi zainteresirani mogu da dođu. Na našoj web stranici možete i pogledati koji su predavači. To su uglavnom jako već uspješne firme koje su ostvarile ogromne milionske profite na tržištu, na prostoru Balkana. Dakle, oni rade uglavnom sa svjetskim tržištem, dakle na engleskom jeziku i prema vani, jako malo za ovo naše, ali to i jeste u stvari cilj gamerske industrije, da se proširi na cijeli svijet sa prostora Bosne i Hercegovine najprije, pa onda ostalih zemalja Balkana prema vani i da na taj način se razvije ta vrsta industrije. Drugi dio festivala se sastoji u jednom manjem sajamskom izlagačkom obliku, gdje će firme poput Genelnika, poput Imela, poput Leftora, čak imamo i univerzitet iz Mostara i firmu Tropic koje će prezentirati svoje igre koje će biti besplatne, moći se testirati. I ne samo da se igre testiraju, nego će se moći testirati i hardverska oprema. Treći dio je turniri, PlayStation Soccer turnir 2015 koji će se igrati na PlayStationima 4, a isto tako će se moći besplatno igrati, prije turnira će se moći igrati ta 2 dana na tim PlayStationima, kogod bude zainteresiran. U nekom periodu mislim da će se igrati po jedna partija od 10 minuta. Zatim druge dvije video igre je najpoznatija League of Legends, koja je trenutno broj 1 video igra u svijetu. Iz nje će biti turnir gdje je 10 timova već prijavljeno, dakle oko 50 ljudi, i winner take all, dakle pobjednik će uzimati sve. I druga koja je testna igra, Waking of Heroes, koja dolazi od naših kolega iz Srbije, tu će testirati 4 tima. I naravno nakon tih testova će davati se komentari pozitivni i negativni kakva je igra, da se može bolje razvijati. I četvrti dio je independent developers, dakle ljudi koji nezavisno razvijaju svoje video igre, moći ćete te iste igre besplatno ćete ih moći testirati. Njih je 12 koji dolaze iz cijelog regiona. Tako da mislim da ćemo imati jedan zaista širok i bogat program koji će biti dostupan svim generacijama, i s tim da će ulaz na turnire biti 1 marka, dakle prije trajanja i tokom trajanja turnira. Drago nam je prvenstveno što imamo priliku da uopšte podržimo ovaj festival kao prvi festival, znači u našem gradu koji se dešava tako. Iskoristili bi priliku da pozovemo sve zainteresovane, što gamere, što entuzijaste, da dođu i da testiraju našu gamersku opremu. Imat ćemo, možemo slobodno reći, jedne od najpoznatijih gamerskih brendova kao što su Rocket, Speedlink, Alienware, Asus ROG, odnosno Republic of Gamers, i bit će jako puno tih brendova. Isto tako želimo da se zahvalimo organizatorima na organizaciji jednog ovakvog eventa u našem gradu i nadamo se da će naravno u budućnosti biti sve više ovakvih festivala. Slobodno mogu reći, kao što Boris kaže, da se mi dijelom osjećamo ovdje kao domaćin, a i partner, jer smo dobar dio i tehničke podrške ovoga festivala. Što se tiče same organizacije festivala, za drugi dan, tačnije znači u subotu, predviđen je trening kamp za programere. Obzirom da smo mi dugogodišnji poslovni partner Microsofta, na naš poziv on se rado odazvao, tako da će on biti specijalni gost, ali također i predavač, znači u subotu. Mi ćemo ispred e-maila predstaviti svoja softverska rješenja koja su nastala na Microsoft platformi. I ništa, još jednom samo ja bi se zahvalila organizatoru, zahvalila se svim ostalim učesnicima, zahvalila se Microsoftu, gostima, a nama ništa drugo ne preostaje nego da se ugodno zabavimo i družimo, znači u naredna 2 dana. Hvala vam.